Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyongrim. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next-gen Tata Tiago. Dual-tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip-fast 100% watt shakmat bercedian, blind view monitor, bagi-wei. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam, tak saupoin lak. Just wow. Kawik Scooty Yamaha Aerox badan yau number ML0 Sun X nyondro sawar, blapen Ïing, Phyllaw Ïing hakadong, Umjan, Mawlai, Mawdatbaki Shillong, Klasha tu hakastem. Santrik nailar arah jarap hundriu na Phyllaw Ïing. Utrai jong gadiga Scooty ula kerpat, yakinoi bayoi bakin pentem, hau mobile number, kendai nyau saw, nyau hundriu iwe ar hundriu, lani, pranod iwe saw, laisan san iwe saw ar. Bernihat ne bernihat wat karukom thoru kalaya pher ka bernihat ba tho du wai ka don ha Meghalaya hendrei ka bernihat ba tho du yupat ka don ha Assam ka we ka nong ba hendrei la phya aliang du pu du sam chungki jilla house name ar hajar ar prasaw ka kai phot ka perthei ka lapni ka kerteng ka bernihat ha kamat e hendrei ka khubo ka jingsha bonsin la klet bat omshim la ban pin pau nama email de la slam de la don hi jaga sanpo kumbangi kinong song iti bi ba ka berni ka hap lang bat ka border Assam hindi ban ong ba kal air ka one week tang na Assam ye tang na Meghalaya kalong hap reng mo ba hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border ki karkhana badon hagani ka nong baru ki long ki bala benta hapadeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer na padeng gani 8.9 square kilometer the hab hapo Ripoi district ha Meghalaya kat balai point khat lai square kilometer kabasa ka hab hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam banpin bet ikamat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya state pollution control board kadang pet ngon man la ka por ka CAA QMS continuous ambient air quality monitoring station bat ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jokal air klem sange kadero kabajan bahabat ka border Assam tanglai 100 kilometer e ngidon bat ka border Assam kajing per jongkal air kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi tru dangi pet menta bat ki por ki ba mensua em kala ya per sibun kila jerngam ba ka pollution ta kadan ba sisin ba kila don ki factory mo ya tangin laban lenre ban ang hadu ba kandak ta hadu kata kumba kimi dia long ngi tengim lar ban ya menjur hakador ba jong ka Ïing dor ba thau an mentri rangba ka chila u ong bo la tho shu mentri rangba ka Assam ban thau ye ka joint committee यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है और शांति है रहने के लिए kal air ka ba yat kam sange haupu usam hendrei ban ong ba bernihat Meghalaya ka dei ka nong ba ka ba jabo tam ka penyalam bakla ye gibreo